Šetala si cimici. Gore dole po ulici. Oggi su si fanno che malo criveća, Ciao, baby, baby, to sam ja. Imam muža Enži. It's done, baby. Kaj si be? Tu pana sa pak dolgo. Slušaj me, jaz ki znam zbiram drva za kujke, ja ne sam... Ja s tebe ti gi davam kamenja be. Daj mi. Ko ima ti panovci za krevet? Kuće bolje ma prav, ja sam imam jedna onakva. Je ne skromna kujke, ali znaš koliko drva imam ja za mene 11. Petar daj pijem. Da. Side drva... Kaj se? Ja ne ovdje ka kujke, znaš kaj sam ja kujke? Koliko imaš jedne kamenja? Ja ne. Ko gledaš ono strovčeno ono u svoju šumana? 64 i 22 koliko bi vidjeli. O ja ne. Šo? Ne sam tu ka kujke, dobro? Kade? Ko gledaš ono ovdje ko strovčeno? Ne gledam ljudi. To, poslije rakata... To Druga mjesto. strana? Da. Čekaj, sad ti isplivam tamo. Ovdje ka? Čekaj, Evo, ja sad gledam. Sad gledam kad ti kažem. Am čekaj da znam kaj da počnem da kopam. Lele, Martin, Čekaj. kaj kaj? Evo sam, gledajte. Ovdje ka? Gotovo, sobrav 20 Kažete kada minuta. da znam da počnem da kopam. Kaj sakaš? Što se s tim Idam. Ja s Martin kopam. Ja ne znam. Ne. Sam baram goljemo mjesto za i poslije farmi ja napravim. A daj, zatvori me dupka, me nervira. Vamo, gdje? No to ostrovče dobro, a i most je napravim. Drva i ujte poslije toga zbirate onako. I kamenja mi nosite. Petar ti kamenjak imam podrva. Kamenja, kad će ne da kamenja se javu. Ja ne, na ti svi te drva. A kad ne da stvarno ovdje kamenja? Dupka. A vek drvena kutjava da je. Da be, skroz u drvo cijela. Od drvo ja s kamenjava za džabe gi kupav? Daj. Kad sam 30 goljem prostor. Ne, Petar ne vidim kovač. Nemam kupače, sam Ko ima govorim. čabe, ja na tebe ti dao stura, ti daj nešto, Nemam be. sabije. Evo sekira. Kaj? Evo ti je sekja srlja. Frle. Na ti u te bova. Daj. Što je to be? Jelanje. Kada go posteljam ova... Petar ništa ne postoji ovdje, begaj se. A Marov je... Te osjećam ovdje da li će ovo se ostrov da napravim. Dobro. Petar kje begaš ti? Da. A ne begaj. Ko je ovaj kudir? A ja ne. Kaj ste, kaj zaminavate site, ne? Ja vam podrva. Brate, ti da kupaš ono. A be ova drva da gi zjam ovdje? Če izdijem? Ja ne, nekako prati. 20 drva, ej. Ja ne... Brat, ti se zajame. Am ne gizit. A ne znam kaj gi frlite. Вот ih frli, ti rekao na drva, ovo daj sa kila. Petar gi sobra. Daj moji. Ne. Petar, ja postoji ravno tome? Ne be. Pa sad ti što mi frli 9 ovakvi. Pa ne sejt. Pa što mi kažao ti zadnji ki frljam ja. Frli v more. Zaboravim kaj kopa. Petar begaj jak bijaš druga na strani i ne mislim šta je ovdje. Zašto praviš... Mora nek biti Balkanski poluostrov. Sve voda natreb ljudi. No, predaj go će ova Če video. kupa još na lenda? Ne kopaj Martin še na led, da ti kažem ja ti še da kopaš. Kutja ja se pram, begajte se ovdje dvajice. Ja sakam ovdje kako kjela, ja ne gledaj kako što ga otkopa dupka kulovala. Ovdje ka. Ja kutja ta natreb. Sve drvo ovdje kako je frla. Znači Slušajte. ja z ostrov napravim, ovdje se v ostrovke. Ej, ovdje ka drva gi frlam zemete i. Petar, kaj si ove, brat? Ja sam po drva. Podrva. Kut napravim. Ovo će biti neka epizoda sve. Ja će se zagubam ako ste ovdje imate. Daj nešto, Petar, nemam ništa. Nemam ja ništa, moraš ja ti dam, da ti dam... Am što ti dam? Če pa ne dupka. Ja ti imam ще на казма и та помазат пола. Ама дай равната, брат, да сготва jedan и гладува. Му виков не ядеш, там ми викат не аз ставя, овде нищо не ставя. Давай равната. И дръжте некой. Гладаш само ти си... Ей, и кай ме не гладува човеко. Вече му ли човеко? Ja sam na tepa mofti, gledam s pol mofti, ja te pa сега мефте ни трябва. А ревнава къде поставам? С ки ме даш ми е равната, твърди я тука. Немайте мене бе. Почна върните. Пичко матер. Нещо я неке промиен кривит, за да няма ще това да се кажем. Добре, да ти кажа, че се дадеш на опит. Хубаво ти ми. Супер се кривит, ще нов ми кривит. Evo ja sam. Знаеш? Da. Gdje ne sagаш pomoć? Ne. I soberi gi samo drsta ovdje, što si Не съм дали я направил строго.
A? Na linija napravio strop? Neće opravim uspjeh, te varam te da ti prljam da krevet. Daj prle. Kaj si? Znam koji bize ja napravio. Martin. Pe kaj si? Zubata mi Martin, Martin, nati ga onako šporecom. Prlej. Prlej mi kaže držati. To i još mislim. Prlej, daj. Dobro, daj. Mislite samo stavimate na kraj tam drugu šaku. Ne. Daj drugo. Koji drugo? I imaš i crafting table, ne treba ti to. Ili nekoj drvce. Koji od ova to? Ova i prvi nekoj drvce. Pazi što te ga odgovaram. Ja sam ne gladujem. Čo ti frli vejas? Prle drvo i daj i to. Daj to i prle nekoj Ja sam drvce. kasna strulo mjesto. Imaš? Da. Ja, opet teraz sad glavo neka. A mrdi, ja ti ga dam, sad ti ja ne vidiš. Am taj povrže. Na ti ovako sad. Šo? Nek ti to gledaj na fajke. Šo? To. Daj drvce. Ne ti da dobro. Daj drvce. Na. Kam se ja? Ладно. Čekaj, da tam ne ređim se. Ej, voda mi treba. Martina je uvijek tuži ti voda. Jednu dala od ovakvu da ti Čini zgoranje. Ej, ona kod ovo ima. Pikvar ima. I malo, bigaj, malo! Napasne malo ono. Poplavi go sa voda, ci. Kave. Aj nego. Voda kaj. Sija. Jedan crafting tablica unutra. Unak mi se kačiš u njega. Brzo ona. Leđa! Rekao leđa! Creeper! Bigaj pred mene, Petar, ne oj! Ti idaš pred mene, ja Ti sam imam ja zaraz, brat. Da pomognem za njega. Mi vi kad gledat pred mene, to i pred mene zakačem. Nabajte go, brat, ja prav kupa. Si go Petar. Jare, zjam kupa, na ti kupa, da poplam reče. Poplavi je. Hajde, ja ne. Mama me mi bega, ti go malo, ti bega malo. Eto, voliš. Gomam, dajte u mene kasnije. Mene mi treba biti jagen za da ga napravim. Ti kofa tam? Jebe? Dođi je drvo. I kje zbiram drvo po vremenu? Sa što može da ga napravim jedine ovo? Što može kamen, možem nešto ostane, ne možem. Ja se znam sve nešto što mi idem sve. Jedan brat, da trebaš i drugim da opresečiš. Evo sova pravi. Ja si jajci imam vo mene. Ne možeš da ideš. Evo, imam 31 ovako. Ne možeš da ideš, eto da džabe. Ne mala nekoj. Umre! Umre? Kaj si je? Pomagajte, nego idite kod telinja. Idem. Imaš ona, život. Idite mal zimam, a nemam hrana. Na, fajke. A, čučevo je, hej! Mibal, zemete hranava, zemajte hranava, svi što imam. Nima čo nemam. Mame to ne be. Bjegaj! Bjegaj! Ove ne govorim, ovo što mi te pije. Ujkaj svetlo. Ne na nas. A vi dajte vi Ovo se! su kurci su. Idajte more! Idaj svetlo, ne. Me gledaš? Idajme! Gubka pana. Vi me od teba pičkao, mat. Puk, Da. da mu go pukne. Ma idaj more! Drop materijalja. Pomožete more! Ja ne moram. Ja ne pratim mesa. Možeš pinte. Znaš kaj već me... Mati kreveća ne naprave. Nima A ve zad mene je 100%. Pa brat. Ja ne vratam mesi. Pred tebe, zbog tebe, bigaj tu Stepana, ne gubka. A vi dajte more! Mati kaj veše be? Prati mene. Evo ga! No te pa! 3 dana posijeli. Pitam. Bjegaj! Sotira, ja... Oj, posijeli si mene! Martinu, 3 lijepe pičke materine imaš kutjava napravljeno. Ja ne možu ovdje, odskoknam. Idaj, Creeper ima cegde! Zad mene idajte more brzo! Ja bi da me mora i metar četvajako. Hej, pitaj! Vi go, me... Martin me gledaš? Te gledam.
Pa idaj! Znaš kakav materijal imam po mene? Evo go, Enderman. Enderman je ti kućao, Enderman pička. Če ne, Evo su! A ti kod Martin neka Enderman more. Ti pa to. A me moramo mote pa. A begaj ti. Ti pa to. Petar, nemoj samo ovo voda. Nemoj, nekaj vodu, ostavljam vodu. Ove, neka nemoj ovo voda, čovječe, nekoj ovo voda. Petar, da nemoj ovo voda. Za mene. Kaj je? Ja, šta prav? Kaj je čučevo? Daj mi igra, votite, ubegaj, mora ko šutrak, ne, znam tebe. Ja ne pravi krivet. Daj, nemam se šapram se. Što ti dam? Daj mi gi kopača od C, daj mi. Brat, skaču na ostrov. Prezim, mama, i kako je dođe. Kopač? Ja ne, gledaj kujka. Давай se kači. Ja, gledaj kujka. Dobre, daj Petar, pa brzo. Pičko mater! Se kači. Čo ja gledam tukaj? Gote pa. Pička! Petar, daj mi nešto more. Сега бе чекай. Ама и шодре ми стегни на него, задържи го. Дай, Еве, не. Браво, ми тренкова много. Направи те куфер. Чекай. дай, без мати. Еве, идат. Дай се друго. Ти направи два куфери, Мартин, она спойки и голем да направим. Дай она копачот. Neko baš te drvo treba. Копач ми Еве го идат. Дай мене копата. Идат. И камен мене ми треба. Фака, ја. Браво, Макс. Фака. Онамо. Мартин, тебе ще ти кофава? На тия кофата. Дай ти дрвото. Чекай. На шо? Чарма прави, Мартин. Само око направи. Така чека. Не, че направи спекото. Те купам цяло нещо. Живота защо не ми се по-интересно. Надолу ке копач. Цяло ки купам, што правиш ти? Надолу ке копач, то ептен остров да е. Да, Абе, що ви е потребно, що така да я вземам? не треби дрвце, не треби копач за дрва. Дръвце нави 55 дърва. Не, брат, те трябва дрва за правиш куќа. Тиш, да се не ми зборвайте. Ам няма кой сака да му дам 55 дърва. Курай бе, на Яне че му дам. Не, курай бе. Яне беше курай бе. Яне бе, ти ги вземай ги. Ете ги взеде. Зачем дека не се помня што ти е? Се муцувам, пиро... Петар, имаш копач мен? Копач и ама за джабе. Дай. Пола изтрошен. Ако де... Не ги дарам оригинал, копача ги дарам пола. Чек. На. Да. Еве го бе. Тебе? Гледаш како има? Престана бе. Петка. Од оздола малце со камења, па и за пенџерите му наместиме, горниот дел со дрва. Добре. Ќе видиш како. Да му седна некој. Еле, брат! Не. А ова ко тумбат, ова потребно е? Како тумба? Ова. Брише тумбата. Јас сам да ви речам ко втор, како ми се... Ко втор страна. Секој тоа ова ќе си направиме. Убаво. Че јас ќе направам И секој свој работи, добро. Вие ќе си ги уредите. Ја не, значи, само не треба да читаш да взела. Искога бе да. Ја направив това. Идат зомби. Еби го. Се зизам. Ами јас се зомби, брат. Не, да маска. Многу е тишина, лиге. Се види. И аз ви поздравувам.